வணக்கம். இது இலங்கையின் இன்றைய காலை செய்திகள். வீட்டிலிருந்து கைக்குண்டு கண்டுபிடிப்போம். அன்றோதூரம் போதனா வைத்தியசாலையின் பெண் மருத்துவரை பாலியல் வன்புணர்வுக்கு உட்படுத்திய நபர் வசித்து வந்த வீட்டிலிருந்து கைக்குண்டொன்று கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றது. ஒரு மேலங்கி, ஒரு போர்வை, ஒரு தாள் ஆகியவற்றை கொண்ட ஒரு பைக்குள்ளிருந்து இந்த கைக்குண்டு போலீசார் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அண்மை நாட்களாக கொழும்பு பகுதிகளில் வன்முறையில் ஈடுபடும் கும்பல்களாக இருப்பவர்கள் முன்னாள் இராணுவ வீரர்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மூதூர் பகுதிகளில் 2 சகோதரிகள் வெட்டி கொலை. மூதூர் தகா நகரில் இருக்கும் 2 சகோதரிகள் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக மூதூர் போலீசார் அறிவிக்கின்றனர். ராமநாதன் அர்ச்சுனா அவர்களுடைய முகநூல் பதிவொன்று. அன்புள்ள முஸ்லிம் உறவுகளுக்கு சற்று சிந்தியுங்கள், இது நோன்பு காலம். உங்கள் முகப்புத்தகங்களிலிருந்து வரும் வார்த்தைகள் எல்லாம் மிக கேவலமாக இருக்கின்றது. உங்கள் நோன்பு காலத்தில் உங்களுக்கு என்னால் ஏதாவது மன இடையூறு ஏற்பட்டிருந்தால் அதற்கு மன்னிப்பு கோருகின்றேன். நோன்பு காலம் முடியும் போது மீண்டும் சண்டையை தொடரலாம். சமாதானத்துக்கு தயாராக இருக்கின்றேன் என்று பதிவிட்டிருக்கின்றார் ராமநாதன் அர்ச்சுனா அவர்கள். போலியான அடையாளத்துடன் நாட்டுக்குள் நுழைந்த 2 பேர் கைது. போதைப்பொருள் மற்றும் கொலை மற்றும் பிற வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வந்த பாலச்சந்திரன் கஜேந்திரன் இந்தியாவின் சென்னையில் தலைமுறைவாக இருந்தவர் இலங்கைக்கு வந்தபோது கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கொழும்பு மட்டக்குளை பகுதியைச் சேர்ந்த பாலச்சந்திரன் கஜேந்திரன் வயது 36. போலியான ஆவணங்கள் தயாரித்தல், போதைப்பொருள் கடத்தல் குற்றச்சாட்டில் இந்தியாவின் சென்னையில் சிறையில் இருக்கும் புகுடுகண்ணா என்ற பாலச்சந்திரன் கண்ணாவின் தம்பி ஆவார். பாலச்சந்திரன் கஜேந்திரன் 2023ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் சென்னையில் வசித்து வந்தார். கொழும்பு குற்றப்பிரிவு மாளிகாவத்தை, மோதரை மற்றும் கரியூர காவல்துறையினால் விசாரிக்கப்பட்டு வரும் பல வழக்குகளில் தேடப்பட்ட நபராகவும் இருந்திருக்கின்றார். கண்டி பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேந்திரன் அருணகிரி என்ற பெயரில் மோசடியாக தயாரிக்கப்பட்ட கடவுச்சீட்டின் அடிப்படையில் இன்று அதிகாலை 2 மணியளவில் இந்தியாவின் சென்னையிலிருந்து 6வது இண்டிகோ விமான நிலையத்தில் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை வந்தபோது குற்றப்புலனாய்வு துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தொடர் மாற்றத்துக்கு உள்ளாகி வரும் தங்கத்தின் விலைகள். இலங்கையில் தங்கத்தின் விலையானது கடந்த சில மாதங்களாக சற்று ஏற்ற இறக்கத்துடன் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் இன்றைய தினம் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலையானது 8,83,842 ரூபாய் என்ற அடிப்படையில் காணப்படுகிறது. இன்றைய தினம் 24 கரட் தங்கப்பவுன் ஒன்று 2,50,000 ரூபாவாக இருக்கின்றது. 22 கரட் தங்கப்பவுன் ஒன்றின் விலை 2,30,000 ரூபாவாக இருக்கின்றது. பிரான்ஸ் நாட்டில் அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கையில் இருக்கும் நபர்கள் பெற்றோரை சந்திப்பதற்காக இந்தியா சென்று இந்தியாவின் சென்னை பகுதியிலிருந்து கடல் மூலம் யாழ்ப்பாணம் சென்ற நேரத்தில் இலங்கை கடலோர காவல் படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். யாழ்ப்பாணம் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதுடன் நீதிமன்றத்தில் முற்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சட்டவிரோதமாக நுழைந்ததன் அடிப்படையில் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதுடன் பிரான்ஸ் நாட்டில் அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த 2 நபர்களும் நீண்ட காலம் வசித்து வந்தவர்கள் என்றும் அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கையின் அடிப்படையில் வசித்து வந்ததன் அடிப்படையில் தாய் தந்தையரையும் ஊரையும் பார்ப்பதற்காக இவ்வாறு சென்னை வந்து சென்னையிலிருந்து களவாக படகின் மூலம் சென்ற நேரத்தில் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற விடயம் குறிப்பிடத்தக்கது. இதே நேரத்தில் பிரான்சில் அரசியல் தஞ்சம் உரிமை பெற்ற ஒருவரினால் இலங்கை செல்ல முடியாது என்றும் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. யாழ் மாவட்டத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராமநாதா அர்ச்சுனாவுக்கு எதிராக யாழ்ப்பாணத்தில் போராட்டம் என்று அறிவிக்கப்பட்ட சில வினாடிகளில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. கச்சதீவு திருவிழா இன்று மாலை ஆரம்பம். கச்சதீவு புனித அந்தோனியார் ஆலயத்தின் வருடாந்த திருவிழா இன்றைய தினம் வெள்ளிக்கிழமை ஆரம்பமாகி நாளைய தினம் சனிக்கிழமை காலை திருப்பலியுடன் முடிவடையும். இன்றைய தினம் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 4 மணியளவில் திருச்செபமாலை ஆரம்பமாகி தொடர்ந்தும் திருச்சிலுவை பாதை, திருப்பலி, கருணை ஆராதனை, புனித அந்தோனியார் திருச்சிருவ பவனி நடைபெறும். நாளைய தினம் சனிக்கிழமை காலை 6 மணிக்கு திருச்சிருவமாலை ஆரம்பமாகி காலை 7 மணிக்கு யாழ் மாவட்ட ஆயர் தலைமையில் திருநாள் திருப்பலி இடம்பெறும். 9 மணியளவில் நிறைவடையும். இதேவேளை இலங்கையின் தெற்கு பகுதி சகோதரர்களும் பங்கேற்பதனால் சிங்கள மொழி மறையுரை உட்பட சில வழிபாட்டு பகுதிகளும் நடைபெற இருக்கிறது. கச்சதீவு திருநாள் புனிதமான ஒரு நிகழ்வு. பக்தர்கள் பக்தியுடன் இறைவனை வழிபட வேண்டாம். தவிர்க்க வேண்டியவற்றை தவிர்த்து இறை ஆசி பெற அனைவரையும் அழைக்கின்றோம் என்று அருட்தந்தை எபரட்னம் கேட்டு நிற்கின்றார். காத்தாங்குடி போரத்தின் நல்லிணக்க இப்தார் நிகழ்வு. காத்தாங்குடி போரத்தின் வருடாந்த இப்தார் நிகழ்வு
நூர்தீன் தலைமையில் காத்தாங்குடி கடற்கரை வீதியில் அமைந்திருக்கும் தனியார் விடுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது. இப்தார் நிகழ்வில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலக தகவல் திணைக்களத்தின் அதிகாரி வடிவேல் ஜீவானந்தா, இமாஸ் மற்றும் உரிமையாளர் அஜ்வத், கிழக்கு தமிழ் ஊடக இல்லத்தின் செயலாளர் தேசமான்யா உதயகாந்த் உட்பட்டோர் விசேட விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருந்தனர். காத்தாங்குடி மட்டக்களப்பு பிரதேசங்களை தளமாக கொண்டு இயங்கும் தமிழ் முஸ்லிம் ஊடகவியர்களும் கலந்து கொண்டனர். இலங்கை மத்திய வங்கியினால் இன்றைய தினம் வெளியீடு செய்யப்பட்டிருக்கும் நாணய மாற்று விகிதங்களின் பட்டியல். ஆஸ்திரேலியன் டாலர் 190 ரூபா, கனேடியன் டாலர் 208 ரூபா, யூரோ ஒன்றின் பெறுமதி 326 ரூபா, சிங்கப்பூர் டாலர் 226 ரூபா, ஸ்டேலிங் பவுண்ட் 389 ரூபா, சுவிஸ் பிராங்க் 341 ரூபா, ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் 299 ரூபா. தொடர்ந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்குரிய நாணய பெறுமதிகளாக பஹ்ரைன் தினார் 783 ரூபா, குவைத் தினார் 958 ரூபா, ஓமான் ரியால் 767 ரூபா, கட்டார் ரியால் 81 ரூபா, சவுதி அரேபியா ரியால் 78 ரூபா, ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹம் 80 ரூபா. உக்ரைனுடன் போர் நிறுத்தத்துக்கு தயார் ரஷ்ய அரசாங்கம் அறிவிப்பு. உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் திடீரென படையெடுத்தது. முதலில் ரஷ்யா உக்ரைன் எல்லையில் இருக்கும் உக்ரைனின் பெரும்பாலான பகுதிகளை ரஷ்யா பிடித்திருந்தது. அமெரிக்கா, மேற்கத்திய நாடுகள் இராணுவ உதவிகள் வழங்க உக்ரைன் ரஷ்யாவுக்கு பதிலடி கொடுத்தது. இதனால் ரஷ்யா பெரும்பாலான இடங்களில் பின்வாங்கியது. இரண்டு நாடுகளுக்கிடையில் சண்டை 3 வருடங்கள் தாண்டி நடைபெற்று வருகிறது. தற்பொழுது ட்ரோன் மூலம் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ரஷ்யா உக்ரைன் இடையில் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தீவிரம் காட்டி வருகின்றார். இதற்கிடையில் 30 நாள் போர் நிறுத்தம் திட்டத்துக்கு உக்ரைன் ஒப்புக்கொண்டது. இந்த திட்டம் குறித்து அமெரிக்காவிடமிருந்து விளக்கத்துக்காக காத்திருப்பதாகவும் புட்டின் மற்றும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று விரிவாக ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்றும் ரஷ்ய தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. உக்ரைனுடனான போரை 30 நாட்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்த ரஷ்யாவும் பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் உடன்பட்டுள்ளனர். எந்த ஒரு போர் நிறுத்தமும் நீடித்த அமைதிக்கான அஸ்திவாரமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். தொடர்ந்து இன்றைய தினம் பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் பேசும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆற்றிய உரையின் சிறப்புகளை தொடர்ந்து பார்வையிட இருக்கின்றோம். ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ඇමතුමාගේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා එහෙම නැත්නම් ওই විවාදවල සම්බන්ධ වෙලා එතුමා කරන ප්‍රකාශ ඊටාම රසවත් කරලා මමත් අහපු පුද්ගලයෙක්. මොකද ඒ කියපු දේවල් ගොඩක් කාරණා අපි හිතුවා ඇත්තටම මේ ඇමතුමාලාගේ කියපු දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ කියන දේවල් ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් මේ වෙනකොට ඇමතුමා එක්කෝ මේ දේවල් ප්‍රායෝගික නැති දේවල් කියලා තීරුම් අරගෙන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ කියපු දේවල් කරන්න බෑ කියන එක තීරුම් අරගෙන තියෙනවා. මොකද මං ගරු ඇමතුමාගේ කතාව කරන අවස්ථාවේදී මම අහගෙන හිටියා මේ ගරු ඇමතුමාගේ කතාවේ. ගරු ඇමතුමා මේ පොල් සංවර්ධනය පිළිබඳව විශාල කරුණු කීපයක් කිව්වා. දැන් ගරු අමාත්‍යතුමනි දැනට මම එක දිස්ත්‍රික්කයක් මම නියෝජනය කරන මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ උදාහරණයක් වශයෙන් අරගෙන ඔබතුමාට කියන්නම්. ඔබතුමාගේ කතාව තුළ ඔබතුමාට කියන්න බැරි වෙච්ච යම් කාරණා. ඔබතුමාගේ කතාවේ ඔබතුමා කිව්වා මිලියන 5500ක් වෙන් කරලා තියෙනවා උතුරු පළාතේ පොල් සංවර්ධනය කරන්න. සමාවෙන්න මිලියන 500ක් ඒ වගේම අක්කර 5500ක් එනවා මං හිතන්නේ. මට අක්කර 16000ක් මිලියන 500ක් පොල් පැල දසලක්ෂ ගාණක් කියලා කිව්වා. දැන් ගරු අමාත්‍යතුමනි මම මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ උදාහරණයක් අරන් දෙන්නම්. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ දැනට පොල් පැල ලක්ෂ 8ක් තියෙනවා. දැන් මේ පොල් පැල ලක්ෂ 8න් මේ වෙනකොට වයිට් ෆ්ලයි ඩිසීස් එක වයිට් ෆ්ලයි උවදුර පොල් පැල ලක්ෂ 4කට බෝ වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වයිට් ෆ්ලයි ඩිසීස් එක ඉස්සෙල්ලාම මං හිතන්නේ හඳුනාගත්තේ 2022 අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කේ ගත්තම ඒ ඉෆෙක්ට් එක ආවේ නැහැ. දැන් 2024 වෙනකොට ලක්ෂ 4ක් පොල් පැල මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කේ දැනට දරුණු ලෙස උවදුරට ලක් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔබතුමාලා අලුතෙන් පොල් පැල ලක්ෂ ගාණක් දෙන එක තුලින් මේ පොල් පැල ඔබතුමා දන්නවා මේ පොල් පැල හැදිලා ඉන්න අවුරුදු 6ක් 7ක් 8ක් යනවා. ඔබතුමාලාගේ ආණ්ඩුවක් ඒ වෙනකොට තියෙද්ද දන්නේ නැහැ. පොල් පැල ලක්ෂ ගාණ කොච්චර පැල කරත් වැඩක් නැහැ. දැනට පොල් පැල ලක්ෂ 8ක් මඩකලපුවේ තියෙනවා. ඒකේ ලක්ෂ 4ක් මේ ඊළඟ මාස කීපය ඇතුළේ ඒකට බෙහෙත් කරේ නැත්නම් ඒවා මැරෙනවා. දැනට ඔබතුමාලාගේ පොල් ඔබතුමාගේ යටතේ එන දැන් මේ උවදුර ආවේ ඔබතුමාලාගේ ඔබතුමා ඇමති කාලේ නෙමෙයි. හැබැයි දැනට ඇවිල්ලා ඔබතුමාලාගේ රජය ඇවිල්ලා ජනාධිපති ඇවිල්ලා මාස 6ක් වෙනවා.
දැන් ඔබතුමා ඇමති වෙලා මාස 4ක් වෙනවා. හැබැයි මේ වෙනකොට මම දන්න විදිහට මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයට මේ උවදුර පාලනය කරන්න වර්ප්පන්න මන් දන්නේ වර්ප්පන්න කියලා තෙල් జాතියක් ඒක සිංහලෙන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ වර්ප්පන්න කියන මේ තෙල් జాතිය ලීටර් 50ක් එවලා තියෙනවා. පොල් පැල ලක්ෂ 4ක් උවදුරට ලක් කරලා තියෙනවා ලීටර් 50ක් එවලා තියෙනවා. ඉතින් ගරු අමාත්‍යතුමනි මේ අයවැය ඉදිරිපත් ලේඛන තුලින් බොරුවට මාධ්‍යයට සහ ජනතාවට මේ අපි මෙච්චර පොල් ත්‍රිකෝණයේ හදලා අපි පොල් පැල මෙච්චර ලක්ෂ ගාණක් හිටවන්න යනවා කියලා කියනවා. හැබැයි ඔබතුමා ළඟ වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. මේ පොල් පැල ලක්ෂ 4 දැනට ආරක්ෂා කරන්න. ලක්ෂ 8න්. මම මේ කියන්නේ මඩකලපුවේ විතරයි. එතකොට තනිකරම මේ අමාත්‍යාංශයේ සහ ඔබතුමාලගේ මේ තියෙන ඔබතුමාලගේ තියෙන මේ ආයතන ටික ඔක්කොම මේ පොල් සම්බන්ධ කාරණේදී ෆේල්. තියෙන පොල් පැල ආරක්ෂා කරන්න බෑ. එතනින් එහාට මම දැක්ක අයවැය ලේඛනය හරහා කියලා තියෙනවා අක්කර 5ට අඩු පොල් ඉඩම් හිමියන්ට දෙනවා කියලා ඉවරලා පොහොර. දැන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කේ මම කතා කරලා බැලුවා කිලෝ 5000යි දැනට එවලා තියෙන්නේ. දැනට මං හෙව්වා මින් ඉදිරියට කිලෝ කීයක් හරි එන්න එහෙම නැත්නම් මෙච්චර මේ මාසේ මෙච්චරක් එනවා ඊළඟ මාසේ මෙච්චරක් එනවා ඊට පස්සේ මාසේ මෙච්චරක් එනවා මොන හරි ලේඛනයක් එවලා තියෙනවද කියලා මොකුත් නැහැ. දැන් ඔබතුමාලා එවලා තියෙන කිලෝ ඔබතුමා කියන්නේ සමාවෙන්න මම ඔබතුමාට මේ ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශේ ගොඩක් මේ ආයතන තියෙනවා මම මේ ඔබතුමා කියලා කියන්නේ ඔබතුමා තමයි ඇමතිතුමා නිසා. දැන් මේක කිලෝ 3 බැගින් දෙනවා නම් ඔබතුමාලා දීවලා තියෙන පොහොර ගස් 1250කට තමයි ඇති. එතකොට ලක්ෂ 8ක් තියෙන දිස්ත්‍රික් එක පොල් පැල ලක්ෂ 4ක් උවදුරට ලක් වෙලා තියෙනවා. පොහොර දෙනවා කියලා ලොකු මේ පොල් කර්මාන්තයේ නගා හිටවනවා කියලා ලොකු මාධ්‍ය ඉස්සරහ ස්ටේට්මන්ට් දෙනවා. පොල් හරහා අපි අරව කරනවා පොල් හරහා මේම කරනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තම පොල් පැල ලක්ෂ 8න් 1250කට තමයි පොහොර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක කොහොමද ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න ඒ RM එක බෙදලා දෙන්නේ? ඔව් එමත්තුමා. Honorable Samantha Waidyarathna. ඔබ එතුමා මේ පොඩි වරද්ද ගැනීමක් කරලා තියෙනවා එකක්. අපි රුසියන් සහනාධාරයට තේන පොහොර තාම ඇත්තට නිකුත් කරේ නැහැ. ඔය වෙන මොකක් හරි පොහොර ගැන ඔය කියන්නේ. මේ සහනාධාර පොහොර අපි අක්කර 5න් අඩු පොල්වතු හිමියන්ට දෙනවා. ඒක මඩකලපුවේද උතුරේද දකුණේද කියලා අදාළ නැහැ දෙනවා. ඒක දෙනවා. එතකොට මෙට්‍රික් ටොන් 56700ක් ඒ සඳහා තියෙනවා. ඒවා දැන් අසුරුම් කරමින් අවසන් කරමින් මේ මාසේ අවසානයේ බෙදනවා කියලා මම කතාවේ කිව්වා. තාම ගියේ නැහැ. ඒකට වෙනම ඇප්ලිකේෂන් එකක් වෙනවා පොල් අක්කර පාට අඩු අයට ඒක පුරවලා දුන්නාට පස්සේ අදාළ නිලධාරීන් ඒක කරයි. ඊට පස්සේ අර සුදුමැස්සක් රෝගේ සම්බන්ධයෙන් සහ වැලිගම රෝගය ගැන මම කිව්වා. අපි ඒ සඳහා පොල් පරිශ්‍රණ මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා ජනතාවගේ සහාය අවශ්‍යයි. අපිට තියෙන මේ නිලධාරි මණ්ඩලයේ ප්‍රමාණයත් එක්ක ඔක්කොම කරගන්න බෑ. ගොවියොත් එකට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ, වියදමක් ආණ්ඩුවෙනුත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පොල්වතු හිමියන්ටත් යමක් කරන්න වේවි. ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙනවා. ඒ සඳහා අපි අදාළ මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කරලා තියෙනවා. ජනතාව සහයෝගයක් තරම් කරන්න. ඔබතුමා කියපු කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අපි මඩකලපුවක විශේෂ හොයා බැලීමක් කරවන්න. Honorable Rasamanikam. බොහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතුමනි මේ කාරණය පිළිබඳව කිලෝ 5000 කියලා කියන එක ඔබතුමා කියනවා නම් ඔබතුමාලාගේ මේ අලුත් ව්‍යාපෘතිය යටතේ නෙවෙයි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ කිලෝ 5000 කියන එක කිලෝ 3 ගානේ දෙන්න කියලා ඉවරලා වෙන කිසිම යෝජනාවක් මම දන්න තරමින් තිබ්බේ නැහැ. මේකට පෙර එහෙම කිසිම යෝජනාවක් නැහැ. එහෙනම් මේ ඇවිල්ලියරලා ඔබතුමාලා වෙන් කරලා ඇති කිලෝ 5000ක් මඩකලපුවට. මොකද එන පොල් වලින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් මඩකලපුවේ තියෙන පැල ලක්ෂ 8ටම පොහොර දෙන්න. අපි සතුටු වෙනවා. අක්කර 5ට අඩුවෙන් තියෙන මොකද මේ ගොඩක් ඒවල තියෙන්නේ ගොඩක් ඒවල තියෙන අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. කමක් නැහැ. ඔබතුමා එහෙම දෙන්න පුළුවන් නම් අපිත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවනේ මේ අවුරුද්දම තියෙනවා. අපි මේ අවුරුද්ද ඇතුළත අපි හොයලා බලලා මේකේ ඉදිරියේදී තියෙන මේකේ සංවර්ධනය අපි අධ්‍යයනය කරමු. හැබැයි මම දන්න තරමින් මේ රජය හරහා පොල් කර්මාන්තයේ නගා සිටුවීම පිළිබඳව ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම පිළිබඳව සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක මගේ මතය. මොකද පහුගිය කාලයේදී මේ අපි දැක්කා මේ පොල් පිළිබඳව මේ ඇමතිවරු කියනවා පොල් සම්බෝලයි මේ පොල් කිරි කණ එක නිසා තමයි මේ පොල් අඩුපාඩුව කියලා. ඉතින් මම නම් දකින්න විදිහට පොල් පැල බෙදීම තුලින් මේ පොල් කර්මාන්තේ නගා සිටවන්න බෑ. ඔබතුමා දන්නවා පොල් ගහක් කැදිලා එන්න අවුරුදු 5ක් 8ක් යන කාලයක් එනවා. මොකද මටත් පොල් වතු තියෙන නිසා මම මේ කියන්නේ. එතකොට මේ මෙච්චර කාලයක් යනකොට ඔබතුමා දන්නවා අනෙත් සියලුම ශේෂ්ත්‍ර වලට එක එක සහනාධාර තියෙනවා. හැබැයි පොල් කර්මාන්තයේදී අවුරුදු 5කට 8කට සපෝට් කරේ නැත්නම් අඩුම තරමේ අවුරුදු කීපයකට සපෝට් කරේ නැත්නම් මේක කරන්න බෑ. මොකද එච්චර කාලයක් අතෙන් යට කරගෙන මේ කර්මාන්තේ කරගෙන යන්න කිසි හිතාම අමාරු කර්මාන්තයක්. ඒක නිසා මීට වඩා
පොල් බෙදන එක දැන් මම දැක්ක තව රජයේ ආයතන වලට පොල් පැල දෙක බැගින් දෙනවා කියලා තව යෝජනාවක් තිබ්බා. ඒ මං හිතන්නේ හයිබ්‍රිඩ් පොල් පැල දෙන්නේ. ඒකත් මං හිතන්නේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයට එහෙම නැහැ. ඉතින් මං කියන්නේ මේ පොල් කර්මාන්තය හරහා නගා සිටවන්න පුළුවන් දේවල් මීට වඩා දේවල් ඔබතුමාලාට කරන්න පුළුවන් කියලා මං හිතනවා. මොකද මම මේක කියන්න හේතුව ඔබතුමාලා මැතිවරණයට පෙර ඔබතුමාලාගේ ස්ථාවරය මැතිවරණයෙන් පස්සේ ස්ථාවරය වෙනස් හැමදේම. දැන් වතුකර දෙමළ ජනතාවගේ පඩිය ගත්තම ඔබතුමාලාගේ ට්‍රේඩ් යූනියන් එක 2300කට අඩුවෙන් කිසිම දෙයකට එකඟ වෙන්න බෑ කියලා කිව්වා. 2300කට අඩුවෙන් ගරු ජීවන් තොණ්ඩමන් ඇමතුමා, දිගම්බර ඇමතුමා, මනෝ ඇමතුමා මේ සියලු දෙනාම ඒ දවස්වල 1700 1300 සහ 350 අර allowance එක ගැන කතා කරනකොට 2300ට කිසිම දෙයකට අපි එකඟ වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. අපේ අම්බිකා මැතිණියත් ඉන්නවා මේ සභාවේ. දැන් 2300කට අඩුවෙන් කිව්වට දැන් මේ අයවැය තුලින් 1700යි දෙන්න කියලා කියන්නේ ඒකත් කාලයක් නැහැ. රජයේ සේවකයට අප්‍රේල් වලින් පස්සේ දෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක නිසා මැතිවරණයට පෙර සහ මැතිවරණයට පසු කෑමට පෙර පසු වගේ මැතිවරණ පෙර සහ පසු විශාල පරතරයක් තියෙනවා කියපු අදහස් වල. ඉතින් මේවා ඉදිරි අනාගතයේදී ජනතාව තේරුම් ගනි. ඒ වගේම තමයි තව විශේෂ කාරණයක් මේ අවස්ථාවේ මතු කරන්න ඕනේ. நாங்கள் மிக முக்கியமாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பொறுத்தளவிலும் சரி வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தளவிலும் சரி பல பயிர் செய்வதிலே ஈடுபடுற மக்கள் இருக்கிறார்கள். மிக முக்கியமாக எங்களுடைய நெல் உற்பத்தியிலே ஈடுபட்டவர்களுக்கு பிஎல்ஆர் 15 அவங்களுக்கு உரமானியம் இவ்வாறான விடயங்கள் வழங்கப்படுது. ஆனால் வடக்கு கிழக்கிலே வெங்காயம், மிளகாய் இவ்வாறான பயிர் செயலிலே ஈடுபட்டவர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு சலுகையும் அரசாங்கத்தால் வழங்குவதில்லை. இதை கேட்டால் இந்த ரெண்டு விடயங்கள் விவசாய அமைச்சுக்குள்ளே வரும் விடயங்களாக நீங்கள் சொல்லலாம். இது என்னுடைய துறை சார்ந்த விடயம் அல்ல, இது விவசாய அமைச்சினூடாக வருவது. ஆனால் இது இந்த அமைச்சினுடைய ஒரு திணைக்களமாக ஒரு விசேடமாக ஒரு திணைக்களமாக உருவாக்க வேண்டும் என்றதை நான் இந்த இடத்தை முன்மொழிகின்றேன். ஏனென்றால் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே கூடுதலான கவனம் அரசாங்கத்துடைய கொடுப்பனவாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி அரசாங்கம் கொடுக்கும் சில மானியங்களாக இருக்கட்டும், இவை அனைத்தும் நெல் உற்பத்திக்கு வழங்கப்படுகின்றது. ஆனால் கொச்சியாக இருக்கட்டும், வெங்காயமாக இருக்கட்டும், இந்த பயிர் செய்கிறவர்களுக்கு எந்த அரசாங்கத்தால் எந்த உதவியும் வழங்கப்படுவதில்லை. நான் பிரதித்துவப்படுத்தும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கழுதாவளை என்ற பிரதேசம் இந்த கொச்சி நாட்டிலே பெயர் போன இடம். ஆனால் உங்களுடைய அமைச்சின் கீழேயாவது இந்த சில பயிர் செய்கிற நபர்களை எடுத்து, சில துறைகளை எடுத்து, உங்களுக்கு தெரியும் இன்று கிரீன் ஹவுஸ் முறையிலே கொச்சி நாட்டினால் விளைச்சல் 10 மடங்கால் அதிகரிக்கலாம். இவ்வாறான விடயங்களை தான் நாங்கள் உங்களுடைய அமைச்சின் ஊடாக இல்லாட்டி இந்த அரசாங்கத்தின் ஊடாக எங்களுடைய மக்களும் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். இன்னும் நான் சொன்னது போல தென்னை உற்பத்தியிலே இருக்கிற எங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கும் 4 லட்சம் தென்னை மரங்கள் இன்று பாதிக்கப்பட்டு அழிந்து போற அளவில் இருக்கின்றது. அதே போலதான் பிஎல்ஆர் பதிகிறவர்களுக்கு சில மானியங்கள் வழங்கப்படுது. ஆனால் எச்எல்ஆர் பதிகிறவருக்கு எதுவும் இல்லை. அப்ப இந்த விடயங்களிலும் உங்களுடைய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றதை நான் இந்த சொல்லணும். ஆனால் அதை சொல்லும் பொழுது இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம், கிழக்கு மாநிலத்தில் உங்களுடைய அமைச்சர் கடந்த காலத்தில் இருந்த அமைச்சருடைய தலைவரின் கீழே පහුගිය කාලේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ යටතේ හරහා මහා පරිමාණයේ වංචාවක් නැගිනේර පළාතේ සිදු වුණා. ඉතින් මම ඉල්ලා සිටිනවා ඔබතුමාලා වංචාව දූෂණය නවත්තන්න ඉතාමත්ම කැමැති කණ්ඩායමක් වශයෙන් මේක ගැන උනන්දුවක් දක්වන්න කියලා. පහුගිය කාලේදී නැගෙනහිර පළාතේ තිරිකුණාමලේ මූදූර් කියන ප්‍රදේශයේ මිරිස් වවන්න. දැන් මම ඇයි මේක ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයට ඈත් වෙන්න කියලා කියන්නේ, ඒ අවස්ථාවේදී මේක නිර්දේශයක් වැවිලි කර්මාන්ත, මම දන්නේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය කොහොම එකට මැදිහත් වුණාද කියලා. වැවිලි කර්මාන්තයේ අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශයක් හරහා තමයි මූදූර් ප්‍රදේශයේ මිරිස් වගාවට විශාල සාෆි නගරවල විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් මිරිස් වගාවට දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ මිරිස් වගාවක් කරනවා කියලා මහවැලියකින් වතුර අරන් මේ මිරිස් වගාව කරන්නේ, මහවැලියකේ වතුරෙන්න මේකේ රොන් මඩ අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ ඔබතුමා හරි මේක මැදිහත් වෙන්න, මොකද ඔබතුමාලගේ අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශයක් දීලා තියෙනවා මේ මිරිස් වගාව කරන්න. ඔබතුමා නෙමෙයි ඇමතිවරයා එතකොට. ඉතින් ඒක නිසා මේ මිරිස් වගාව කරනවා කියලා මහා පරිමාණයේ වංචාවක් දූෂණයක් මේ නැගෙනහිර පළාතේ සිදු වුණා. මේක පිළිබඳ විශාල කතිකාවක් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලත් පහුගිය කාලේ ඇති කරා. මට මතකයි මේක පිළිබඳව කතා කරලා එතකොට මේකට සම්බන්ධයි මේ භූ විද්‍යාහකේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයාත් සජ්ජන සිල්වා මම හිතන්නේ එතුමාගේ නම මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා ප්ලෑන් කරලා කරේ මිරිස් වගාවක් කරනවා කියලා. එතකොට මේ සජ්ජන සිල්වා කියන පුද්ගලයා එතකොට ඔබතුමාලාගේ දැන් රජයේ ඉන්න නියෝජ්‍යමතුමා පරිසර ඇන්ටන් ජයකොඩි මහත්මයා එතුමාගේ වැඩ තහනම් කරා.
එතුමාට පාර්ලිමේන්තුවේ එතුමාගේ වැඩතහනම් කරා ඒක අසාධාරණ දෙයක් කියලා මම තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මමත් හඬ නැගුවා. ඊට අමතරව වත්මන් ජනාධිපතිවරයා අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක කතා කරා. ඊට පස්සේ මේ භූ විද්‍යායකේ බැනර් එකකුත් ගැහුවා. මගේ ෆොටෝ එකයි අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාගේ ෆොටෝ එකයි ගහ එකතු කරලා මේ වැවිලි මිරිස් වගාවක් කරනවා කියන මුවාවෙන් කරන මේ වංචාවට විරුද්ධව කතා කරපු මේ නිලධාරීන්ව වැඩතහනම් කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා ඒ සජ්ජන සිල්වට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට ස්තුති කරලා මගේ අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාගේ ෆොටෝ දෙක දෙපැත්ත ගහලා ඒ අමාත්‍යංශේ ගහලා තිබ්බ බැනර් එකක්. දැන් හැබැයි ඔබතුමාලා වංචා දූෂණේ නවත්තනවා කියලා ආපු ඔබතුමාලාගේ රජය යටතේ දැනට නැවත වාරයක් මේ සජ්ජන සිල්වා කියන පුද්ගලයාට හොඳ තනතුරක් දීලා තියෙනවා. දැන් මෙයාට තනතුර දෙන්න එපා කියලා උසාවි ඇටර්නි ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ලියලා අරන් තියෙනවා. දැන් ඇටර්නි ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් අහලා තියෙනවා appointment to the post of senior director. මේ පුද්ගලයාට Mr. Sajjana De Silva was previously holding the post of Director General of Geological Survey and Mines Bureau. His appointment was subsequently quashed by the judgment of Court of Appeal writ application. In this context, Mr. De Silva cannot claim to be entitled to revert to the post of Senior Director Mines. දැන් මේ කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමා වංචා දූෂණයට විරුද්ධ පුද්ගලයෙක් නිසා දැන් ඔබතුමාලාගේ රජයේ යටතේ කොහොමද මේ වංචා දූෂණයට මේ වගේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශේ නැති නිර්දේශ අරගෙන මිරිස් වගාවට කියලා ඉඩම් දීලා ඒ මිරිස් වගාවට වතුර ගන්නවා කියලා ඒකේ මේ වැලි යහක් කරලා දැන් මේ මංගා තියෙනවා මේ පාර්ලිමේ රිපෝට් එක වෙල්ලනාවල් පාර්ලිමේ දැන් වත්මන් තත්වය දැන් මේ පාර්ලිමේ එක පැත්තකින් මේ පාර්ලිම දැන් කඩා වැටෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමාලගේ අමාත්‍යංශයේ මැදිහත් වීමක් වෙන්න. මේක මේ පතල්හා කර්මාන්ත එකේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරල් වුණාට ඔබතුමාලගේ වැවිලි කර්මාන්තයේ නිර්දේශයක් කරා ඉඩම් අරගෙන ඊට පස්සේ විශාල වශයෙන් වංචා දූෂණයට නිරත වෙලා දැන් මේ පුද්ගලයා නැවත වාරයක් දීලා තියෙනවා තනතුරක. දැන් මෙයා දැනට ඉන්නේ මං හිතන්නේ ඩිරෙක්ටර් මෙයා ඉන්නේ දැනට ඉන්නේ ඩිරෙක්ටර් මං හිතන්නේ ඩිරෙක්ටර් මයින්ස් හරි මොහොර එක ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ගරු අමාත්‍යතුමනි මෙවන් වත්මන් මම මේ ඕනනම් ඔබතුමාට එවන්නම් මේ අප්ටවුන් වෙන්චර්ස් කියලා ආයතනයක් තමයි ඒ මිරිස් වගා ගන්න ගත්තේ අක්කර විශාල ප්‍රමාණයක්. මේ ඔක්කොම රිපෝට් එක මං ගා තියෙනවා මම ඔබතුමාට එවන්නම්. ඉතින් ඔබතුමාලාගේ ආණ්ඩුව යටතේ දැනටත් මෙවන් දූෂිතයන්ව ආරක්ෂා කරනවා නම් මේක විශාල ගැටලුවක්. මොකද මේක විශාල මහා වංචා එකක් නෙවෙයි වංචා 10ක්. මිරිස් වගා කරනවා කියලා බොරු කියලා මිරිස් වගාවට වතුර ගේන්න ඕන කියලා Honorable Shanakian Rasamanikem, you have 2 more minutes. මම අවසන් කරනවා. වගා කරනවා කියලා වැවිලි කර්මාන්ත සමාවෙන්න වගා කරනවා කියලා මහවැලිගේ වතුර ගන්න ඕනේ කියලා වතුර ගන්නවා කියලා ඒකේ තියෙන වැලි අයින් කරනවා කියලා වැලි අයින් කරලා වැලි අයින් කරනවා කියලා ඒකේ දැන් පාලමක් කඩාම වැටෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා වැඩතහනන් එයාව තනතුරෙන් ඉවත් කරාන් පස්සේ එයාට ඇටර්නි ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් කියලා තියෙනවා එයාට ඒ තනතුර දෙන්න එපා කියලා. දැන් එයා ඒ තනතුරේ නැවත ඉන්නවා. එතකොට මේ පරිසර අමාත්‍යංශයේ ඉදිරියේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ මේ ගොඩක් විශාල කරුණු. හැබැයි මට ඒ කරුණු කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දාන්න මම නැති වෙයි. හැබැයි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ මේ නිර්දේශයක් කරා කරපු එකට ඔබතුමා හරි මැදිහත් වෙලා ඔබතුමාලාගේ පොලිට් බීරෝ එකට හරි කියලා. මොකද දැන් මෙතුමාව මේ තනතුරේ දාලා තියෙන්නේ ඔබතුමාලාගේ අමාත්‍යංශයේ පුද්ගලයෙක් දන්නේ ඔබතුමාලාගේ පක්ෂ කවුරු හරි දන්නේ මෙතුමාව දාලා තියෙන්නේ. මොකද එහෙම නැතුව මේ තනතුර වල ඉන්න බෑ. මොකද ඔබතුමාලාගේ දැනට ඉන්න පරිසර ඇමති නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා එතුමගේ වැඩතහනම් කරේ මේ සජ්ජන සිල්වා. එතකොට එතුමගේ වැඩතහනම් කරපු ඇමතිවරයාද නියෝජ්‍ය ඇමති වෙලත් මේ වංචනික පුද්ගලයාව තවදුරටත් මේ තනතුරේ තියාගෙන ඉන්නවා නම් පැහැදිලි සැකයක් ඇති වෙනවා. මොකද මේ මම ඊට පෙරත් කිව්වා මේ ඇමති මේ ඔබතුමාලාගේ පක්ෂේ ඉන්න ඔක්කොම පිරිසුදු අත් තියන අය නෙවෙයි හොරගම් කරපුවා ඉන්නවා. වංචනික අය ඉන්නවා. මම ඊට පෙරත් කිව්වා යම් ආයතනවල රජයේ ආයතන වැඩ කරලා වැඩ තහනම් වෙලා මම මගේ කතාවේදී කිව්වා අපි බැලුවා ආණ්ඩුව හරි මැදිහත් වෙලා මේ ඇමතිවරයාට ඉල්ලා අස් වෙන්න කියලා. හැබැයි ඇමතිවරයාට ඉල්ලා අස් වෙන්න කියලා කිව්වෙත් නෑ තාම. මේ ඇමතිවරයා තාම කැබිනට්ටුවේ ඉන්නවා. ඒක නිසා මෙවන් වංචාවන් මින් ඉදිරියටත් ඔබතුමාලාගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ සමාවෙන්න ඔබතුමාලාගේ රජය යටතේ ඔබතුමා මම මේක ඔබතුමාට කියන්නේ ඔබතුමා මාධ්‍ය ඉස්සරහා මේ වංචා දූෂණ වලට විශාල හඬක් නගපු පුද්ගලයෙක්. ඒක නිසා තමයි මම මේක වැඩිපුර වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයට අදාළ දෙයක් නිසාත් ඔබතුමා ඉන්න වෙලාවෙ මතු ගන්න. ඒක නිසා කරුණා කරලා මෙන්න මේ පිළිබඳව ඔබතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කැමති නම් කියන්න. මොකද පස්සේ මට මගේ වෙලාවෙම කියන්න.
නෑ විනාඩියක් තියෙනවා කියන්න කමන්නේ. You have 1 more minute, Honorable Rasamanikam. කියන්න මැතිතුමා. සමන්ත යෝජක වෛද්‍යවරයාට නායකතුමනි මෙතුමා මේ මතු කරන කාරණය සම්බන්ධයෙන් හොයන්න ඕනි. එකක් මම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මේ මැත්තේ ආණ්ඩු පාර්ශවයේ හොරු වංචනික දූෂිතෝ නැහැ. මොනියම් මොහාඩු පාඩුවක් සිද්ධ වුණොත් රජය ඇතුලේ වුණත් තරාතිරම නොබලා අපි ඒ අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. හැබැයි ওই විපක්ෂ පැත්තේ තාම දඩුවම් ලැබිය යුතු කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ අදාළ පරීක්ෂණ කෙරෙමින් යයි. ඒවා අධිකරණයෙන් ගන්න තීන්දුවනේ අපිට ඒක කියන්න බෑ. හැබැයි ඔබතුමා මතු කරපු නිලධාරී සම්බන්ධය වුණත් අපි නිලධාරී අතරෙත් සුළු පිරිසක් වංචනික දූෂිතෝ නැතුව නෙවෙයි. ඒ ඇයට උනත් දඬුවමක් දෙනවා නම් දෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමවේදයට අදාළ පරීක්ෂණ කරලා කරන්න සූදානම්. ඔබතුමා කියපුව මිරිස් වගාව සම්බන්ධයෙන් අපේ එකෙන් නිර්දේශ කරපු එකක් තියෙනවා නම් එක් කොහෙන්ද කියුනේ කින්දමන්ති කියලා අපි හොයන්න සූදානම්. ඒක අපි බාර ගන්නවා. ඒකට ඒ උත්තරේ තියෙන්නේ ඊළඟට අර ඔබතුමා නගපු ඉස්සල්ලා ප්‍රශ්නෙට අර පොහොරයකට අපි මඩ කලපුවට දැන් අර සූදානම් කරන පොහොර වලින් අපි කිලෝග්‍රෑම් ලක්ෂ 4ක් මඩ කලපුවට වෙන් කරලා තියෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් ලක්ෂ 4ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒක ටික අපි මේ රුපියල් 9000ක් වෙන පොහොර මිටිය. හැබැයි අපි දෙන්නේ ඒක රුපියල් 4000ක් අය කරලා 5000ක් සානාධාර ක්‍රමයට. නැගතුමනි මගේ කතාව අවසන් කරනවා. Yes, Honorable. You may continue and conclude. ගරු ඇමතිතුමා ඔබතුමාට මම මේ අවස්ථාවේ අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබතුමා කිව්වා ඔබතුමාලගේ පැත්තේ වංචනික දූෂණ වලට චෝදනා වෙච්ච කවුරුත් නැහැ. හිටියොත් තරාතිරම නොබලා ඇක්ෂන් ගන්නවා කියලා මම ඔබතුමාට ලිඛිතව දෙන්නම්. ඔබතුමාගේ මැදිහත් වෙලා ඔබතුමා වගකීමෙන් කිව්වේ ඔබතුමාලගේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් පහුගිය කාලේ වංචා දූෂණ වලට සම්බන්ධ වෙලා තනතුර අහිමි වෙලා උසාවි ගිහිල්ලා උසාවියෙන් නඩුව පැරදිලා ඊට පස්සේ එතනින් ඉල්ලා අස්සලා දැන් ඔබතුමාලා කැබිනට් එකට පත් කරලා තියෙනවා. මේ දැන්ුත් ඇතුලේ වාඩිලා ඉන්නවා. ඒක නිසා මම අභියෝග කරනවා ඔබතුමා කියපු විදිහට තරාතිරම බලලා ඔබතුමා ඉවත් කරලා පෙන්නන්න. බොහොම ස්තුතියි. Honorable